Ti division clear tu te chibai ule silal en kolikani a serchi wangkhwa hilongai thlang MJS Serchip District chuan voin khan Serchip Press Club annual conference voi som palin mangin he hun hi Serchip District Borsap Kumar Abhishek IAS chuan khwalian ni in ahman puyani MJS Serchip District Annual Conference hi MJS Serchip District Vice President Siram Engmoi chuan kai shwain he hun man puitu District Borsap Kumar Abhishek chuan thlasari chung Serchip District a tho chungin Serchip District MJA member tenen tho hon thatak an nei thu soyin Serchip Press Club sak ani le hon ani ta chu lom omati thu soya Press Club chu Serchip District Mor Tur Thil Boimo le Masona Tur Thil Thar chuan a hmun ala ni nge a be sei thu soi District Borsap chuan media te chu democracy a na poimo tak an thok ti soyin mi puile sarkar thunzom tu poimo tak an ni ti asoya sarkar malak na te mi puisia tura han puan chwa ba ka khotlang mi pui har sat na le mamo te an zir bokani ati a democracy rama hian media chak zalen le ti bik nei lo a om lo chuan democracy hian omzia a nei lo bok Kumar Abhishek chuan social media information atama adik le dik lo thliara hara heta hian media te mo phurna asang hle ti asoi boka state le district media te na tho chu ro pui hati takzek ti soyin sarkar nen tho ho na thatak an nei chunjom zel chuan a thazong in mi pui nun phunga ma son na a thlen zel a be sei thu asoi bok he huna thu soi tu dang zong nan sang khiang te president MJA general headquarters chuan Serchip Press Club thara annual conference man ani theita chu lom omati thu soin pon lama changa press club sakna ata na puina an don pia lama district MJA member te in pek na le an thatho na chu en ton tla ka ti thu soya MJA Serchip district ten COVID-19 shileng chunga project site visit an nei thei chu lom omati thu soin project site visit hi Wardeu cha ati thu soin hei hian mason na tho article chaka na tho langtlang siama journalist shiat na ati pung boka journalist shiat na pun chuan hlok na tel tu chu mi puite le sarkar an ni ti asoi bok tunlai khovela smartphone kan mangna satoa thil chiarna bo kan mangna sa a ma se print chuange chiar chu shiat na nget bi ka chu wangin lekha chiar chu war thar a chul thu asoya MJ General Headquarters President chuan journalist pension le Aizola Press Enclave sakturata na malak na te asoi bokani heuna hian MJ Serchip District President Kapliana Pachuaw chuan social media mason na hachak to a social media chuan du duin an soya anzia ka han the dara ma se thudik lo le rin tlak lo anzia ka wangin police man thubuai nei le jail tang an tam to ti soyin mi pui hian thudik le rin tlak ziak thin journalist te an la zong rengani ati a social media journalist post le comment chu dik tura mi pui ten an langaya chu wangin zia ka mi pui chiar thei tura kan da don chuan fin fia ma support thin turin MJ member te acha a chumi tur chuan taimak na le mi ba ka thorim angai thu soya chu journalist te za om na in ngan ani ti in mason zel tum cheu turin asom ngal bokani he huna hian HL Biakza Vice Secretary in charge Finance MJA Serchip District in hun ser amanga ti biak cham liana General Secretary MJA Serchip District ne na changin kumkal ta chunga an set vel na report ngai thlak ni in alal muan sanga treasurer MJA Serchip District ne na changin sum report ngai thlak ani bok MJA Serchip District a hian member mi som pali om mekin chonhulama ro rel in khom an nei bokani Kumthar January thachungin Serchip Blood Bank ka mitlom ngai ten thisen unit somni pali an peto Serchip Blood Bank atanga thukan don danin kumin kumtira changa voin thleng khan Serchip Blood Bank ka mitlom ngai ten thisen unit somni pali an peto a thisen petu te he mi par som pakwa le mei chhia panga ni in kumin chung hian blood donation camp nei ala om lova heng thisen petu te hi mi malape an ni Serchip Blood Bank ka thok tu ti chuan tun lai hian Blood Bank ka thisen da khol sa atam lo ti soyin tlom nga ya thisen pe war turin mi puite chu an ngen bok heti lai hian Association for Voluntary Blood Donation AVBD Serchip branch shwai tu te chuan kumdang han te thin ang bokin kumin chung hian blood donation camp calendar siam turin ma an lamek ti an soya thisen mamo na asan tak zela wangin thatin voi ni tal blood donation camp hi nei atul chhautan to ti soyin hemiatan hian Serchip pa ko san sang thalai pol te chuan blood donation camp calendar an tel thei tur thu hi an shia tir to ti an soya calendar tel du an omani chuan engtiklai po in anin hongreng ti soyin ama lama hin shil shetur eroin an ngen thungani
Serchi Baronkal Agriculture Minister Pusil Rin Sang chuan imin tlai khan Serchi District Agriculture Officer DAO Office lo in DAO Office a thok tu te ba ka focus le at mahwai thok tu te nen in kom na an nei Serchi DAO Complex Farmers Training Hall a hein kom hona huna hian Agriculture Minister Pusil Rin Sang chuan Serchi District Agriculture Office nwai thok tu te chu chi bai bukin Mizoram in eile bar kanin todel nan Agriculture Department thok tu te chu an thiam na le theina manga tran la tharzel turin afuya an malak na konga mamo na le har sat na han nei chuan Agriculture Minister ani anga thei to pa chwa pui thin don thu a soyani Agriculture Minister chuan mithiam scientist te hne na tanga thuro na don te zinga tual chou thlai te zinga kan rama tel hong chu in ti cher na le thau chhia pai na thatak ani thu a soya hei wang hian chin punatan a chi tur lo sengkhom lai lok tran a swal lo arin thu a soi ba ka zorin bin le sacha in chi po tun ai war zo ka chin chau zel ani tur thu a soi bok hein kom ho na hun hi Serchi DAO Pusil ni thanga chuan kai shwain minister lom na thu soi ba ka DAO office a thokte atma hnuai thokte le focus hnuai thok tu te mel shia tir na hun man ani a Serchi District Agriculture Officer DAO office hnuai a hian thok tu somruk pasari omin DAO office a mi som panga at manwaya mi som le focus nwaya mi som li pahni te an oma hein kom ho na hian project director Agriculture Technology Management Agency at ma Serchi District Management Unit DMU focus le District Agriculture Office Serchi atang te in Serchi District chunga lo nei tu le kut na thok tu te ta na an malak to na le malak na kalmek te ngai thla ka ni a Agriculture Department te malak to na le malak zel na tura achul anga zo na le chan na hun an man ho ba ka chu le poimo dang te an soi ho bokani Serchi District COVID-19 shikai enkol pakhat chu voin khan enkol dam le ni in Serchi District shikai enkol lai an om to ri lo Serchi District chunga ni som paria chung zet COVID-19 shikai mo chwa an om lo nu a tun thla ni som ni khan Serchi District COVID-19 shikai mi pakhat mo chwa le ani a he shikai mo chwa hi Serchi Nursing School CCC a enkol ani nu a voin khan a sample en fia le ni in shi laka afilim le ta ka wangin voin khan CCC atang hian chwa tir ani le ta a heti hian tun din huna Serchi District COVID-19 shikai enkol an om le tori lavani Serchi District a hian voin thleng khan COVID-19 shikai mo chwa mi za somriat an om to a an zinga mi za som sari pakwa te chu enkol dam ni in shikai zinga mi pakhatin nun na hachan thungani Serchi District Anti-Tobacco Squad te chuan tukin khan squad drive nein danin meizu ka phallo na hmuna meizu mi pahni an man Serchi District Anti-Tobacco Squad te hian tukin khan Serchi Bazaar Building le a che vela wantlang huna meizu khapna dan bo chhia dap chhuwa na an thok le a he huna hian dan bo chhia mi pahni man le ni in heng mi te hi danin a phut angin poisa choitir ngal an ni bok Serchi District Anti-Tobacco Squad te hian tun kar ni nga ni khan Serchi pa legal metrology enforcement staff te nen tangtlangin Serchi pa wholesale door then khat en fi in ramdanga tanga dan lova cigarette lak lo dap chhuwa na an thoka he huna hian dor pathum en fiani in heng dor atang hian cigarettes carton somsari pakwa v cigarettes carton somli pasari farsar carton somthum le paris carton ni man ani boka heng mi telaka hian dan anga malak zui ani bok Cricket Association of Serchi District CASD buat saya cricket tournament masaber chu voin khan khotetlang field ta khelni in team sari an telani Eastern Trading Corporation ETC Cup Serchi District Cricket Challenge hi voin khan khotetlang field da khelni in he in ti siak na hi Serchi pa cricket tuimi te intel khom na Cricket Association of Serchi District CASD din ani nuwa tournament hwai hot masaber ani a he tournament a hian team sari telin knockout system a khel ani a atopa marveng cricket team le venglai cricket team 10 an khing pui te hne vekin final an luta he thubuat sai lai hian final hi khelmek ni in result ero kan shman talo thung kumkalta sang he som hi chung khan legal metrology enforcement staff te chuan Mizoram dan bo chhia thanyam tak manin mi somro pakwa chu thubuai an siam sak
Thudon na in asoidanin ni kumchung khan Mizoram the Legal Metrology Package Commodities Rules 2011 bo chiami somruk pakwa thu boy siam sak an oma dan bo chiat na tamber chu MRP ti chiat le aman tawa shalte ni in ramdang siam bungrua te hani tlang puya hemi chungchanga hian bazar le gudam ba ka sum don na mon voi jang hi somni paruk en dik ani he ba ka hian kumkal ta chung khan tuial thei phur tu lir thei sang khat zali somkwa pathum en dikin petrol khoi ching pen truck pakhat an mana LPG phur tu truck sangkhat somruk pahni endik ni bokin booking lo agency te hne atangin bur zani somkwa paruk man a omba ka danlova LPG shalro bur somruk paruk man a ombok kumliam ta kumsang ni somni chung khan buk na diklo mangaman mi somni pasari an oma chung mi te poisa choiza chu cheng noi ni singkwa sangkhat atlinga cement le rod zuar voiza somthum panga endik na nei ni in iron rod booking lo atlo na shal zani somsari pakhat man a oma sumdong pahni thu boy siam sak an ni Mizoram Police nuai po singkhat sang ni zani paruk omeka post sangthum zanga somsari pahni te chu no kha an ni lo Mizo District ti Chin chu Union Territorial Land Kai ani ni General somni pakhat sang khazakwa somsari pahni khan IGP Mizoram Hasaber ni turin Inderjit Verma chuan chala a heni he Mizoram Police din chan nia pomani a Mizoram Police din chan ter lai hian Mizoram Police nuaya unit pali chau ala oma police station paruk omin police mi le sa zong po zani bor chawan ni a heng hun lai hian arm battalion shanpa din anilawa district Pathuma district arm branch an thena ani tundin huna chuan Mizoram Police nuaya hian police district som pakhat subdivision som pariat police station somli special police station Pathum police outpost som Pathum a to a battalion pariat MAP battalion thum le air battalion panga a oma border outpost somni Pathum a bokani hengba ka hian unit dang paruk ala bok Mizoram Police nuaya post zong hi singkhat sang ni jahni paruk ani a hemi chang hian po sang ria zaruk somthum pali chu no kha ni in post ruak sang thum zanga somsari pahni a me kani Thathar February ni som paruka Aizawl Municipal Corporation AMC in thana nei tura ward som pakwa a in thana chu turin candidate somruk paruk an don AMC in thanna nei tura chu tum te ta na ming pek lu thei hun he nimin pia tlai dar thum khan kharni in heng ming pek lu te hi nimin lama en fi ani nuwa nol a lova heti hian ward som pakwa in thana nei tur chu tur hian mi somruk paruk an oma heng mi te tan hian Thathar February ni khat lai dar thum thleng in nu do na hun hon le ani ang he in thanna chu tur ming pelu te hi Indian National Congress INC MNF le ZPM party atangin mi som pakwa theu ni in heng party Pathum hian sit zong an chu veka BJP chuan sit kwa an chu don boka heti hian he in thana nei tura candidate hi somruk paruk an ni a candidate Pathum na ward som le candidate pali na ward kwa a don ani AMC in thana nei tura tan hian political party sang ten ngor takin campaign an nei meka February ni som paruk hian mi puiten vote thlakin February ni som pariata hen thanna vote la te hi chiar ani don ani Nimin khan Mizoram sample zasari somthum pali en fiale ni in henga chang hian COVID-19 shikai mi Pathum mu chwale anni Nimin Khan ZMC Laboratory sample za somni Pathum en fiani in henga chang hian COVID-19 shikai mu chuan lova district shanga thunat laboratory te sample za somni en fiani in henga chang hian longlei district a COVID-19 shikai pakhat mu chuani in shikai mu chwa hi Nathel district changa shikai mu chuani in Sadguru Constructions Private Limited noi na thok tura tun nai state pon changa ron kalani Nimin ve khan rapid antigen test mangin Mizoram sample zali somkwa pakhat en fiani in henga chang hian COVID-19 shikai mi pahni mu an ni boka heng shikai mu chwa te hi Aizawl district shikai mu chwa ni in Eden Tharvenga khosa nu pa an ni a anu dam lo na awanga dam do ina in entir turakal ni in heta hian shian kai ti mu chwa an ni ta ani heti hian voin thleng khan Mizoram sample nuai ni sanga zakwa somsari paruk en fiani to in shikai sangli zathum somruk paruk mu chwa an ni to a hei hi sample en fi atangin za zela pani point pakhat pani ni in tuna hian shikai sangli zathum som paria tetsu en kol dam an ni to a shikai en kol lai somthum pakwa la omin shikai zinga nun na chan mi pakwa an to bokani khati zong kha se chi wang khwa kan ti chwa thei chu ani